tshama mi vilela hi mhaka yini swi ze swi lana xibam ko xikolokolo mina ni fanele ni kumbe phela se swi ya fika kwala ku xikolokolo mi ni fanele ni hlawuriwa a swi vonele ka mavandla i kuma loko va kha va hlawula vurhangeri van'wana va dodombana va hoxana na hi switulu va ndla yini hi mhaka ya ku van'wana va ri swimanimani a nga hlawuri hi mhaka ya ku yini hinkwerhu mi la ku korhokela hina kumbe hinkwenu mi la ku korhokela hina a ni xi tshovile Xitsonga hinkwenu mi la ku korhokela hina a swona a hi tiyiselaneni ke loko ku ri ku impela i ku korhoka a ni ngo loko ni nga nikiwa nkarhi wa ku ni mi korhokela okay swi vula ku a mi nyiki ntirho swi kahle ni to ya mahlweni na vutomi bya mehe hikokwalaho ka yini xi fanele xi va xikolokolo a hi buleni va ka hina hi ta bula sweswi ku fika awara yan'we hi ta va hi kha hi languta nhlokomhaka yo yoleyo hi ta hi gimeta hi awara yan'we ivi awara yan'we se hi khuphuka hi ya languta liya hi vulavulaka yo ya timhaka ta vusweti na ku tiyimela 0860 002 543 kambe hi kandziyila ni ta ri teka riqingho rero ndzhaka lexi ti 29 ta May i nkarhi wo endla leswaku rito ra wena ri twala hlawula laha u nga titsarisela kona tana na smart ID card pasi rona ra rihlaza kumbe xitifiketi xa nkarhinyana leswaku u ta tiyisisiwa loko se u ta va u kambiwile eka nxaxamelo wa vavhoti u ta tatiwa ink kutani u nyikiwa ti-ballot paper tinharhu leti nga na xigandlu leti nga ta national provincial na regional laha u votelaka kona hlawula eka ti-ballot paper leti tinharhu national ya mavandla ya tipolotiki provincial na regional i ta mavandla na vayimela ku langula lava tiyimeleke hi voxe tsundzuka u hlawula kan'we eka ballot paper yin'we loko u nga voni kahle kumbe u ri na ritukulu vatirhi va hina va ta ku pfuna hi ku tirhisa universal ballot template ku va kota ku hlawula naswona u nga rivali voti ya wena yi tshama yi ri xihundla se humelela hi ti 29 ta May switichi swa nhlawulo swi ta pfuna kusukela hi awara ya 9 nampundzu ku ya fikela awara ya 9 namadyambu endzela elections.org.za ku kuma vuxokoxoko byo tala i xidemokirasi xa wena teka vun'winyi khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhuluku ku ya fika ra vuntlhanu Yesu mengitsero mngana lona FM a hi tekeni vun'winyi mavyo bya xidemokirasi lexi ya vota lava va lavaka hi va votela lava hi nga va laveki hi nga va voteli kambe ku tiyiselana ke swi tsandza kwihi a ni rivele ku mi byela ku loko mo tshika mi twa va ku ncindani i dye mali yo huma ka swimanimani ku ndla ka yini i sindziseka ku dya na mina swi nge endleki a nga dyi na mina hi mhaka ya ku loko o yi dya ivi se a lava ku swi ndlisa kwala ka moyeni walowu swi ta ndlisa kwihi a ni nge dyi mali ta dya mali me hambi va lava president me phela ndzi tshama va vona president kusuhi na mina kusuhi hayi kambe a ni mi te hi hetile hi nga ha vulavula hi swona inkomu a hi amukeleni muyingiseri loyi wani wa swi tiva loyi ku loko mina ni dya xilo na ncindani ni dya na yena a hi amukeleni veri ku na mani veri ku na khosa la khosa enhlaka Vasho Mkalanka. a mi swi tivi n'wina ku loko ncindani a dya xo dya na mina a dya No, intiso. na inkomu mi khome titi maka No, mi only ni pfumela ku va 16 July ene nga kombela ku va vuya va ta sola kwala moyeni walowu hi mhaka ku hi va tivela kwala ka nongonoko walowu na van'wana. Okay, ni khome yona leya ya ku ka vanhu va nga vi na ku tiyiselana na madzolonga loko va nga voni swilo ku fana hi ku hambana ka ti-political party leti va nga ka tona. Ni vena lava nga titometela nhlana na muhaxi va ni rhumela clip liya ya video a ni nga ri na yona ni yi vone mpundzu wa namuntlha Mr. Sambo va ni rhumele yona ni yi vona a ni twa kunene mahungwini so leswiya swi kombisa timhaka ta ku vanhu lava va endlaka mhaka ya ku fana liya ku xota leswi vuriwaka political tolerance and political maturity ni ta ni khomela muhaxi ku kumeka ni xava hi marito ma xinghezi no tinga ku ni nga dya nkarhi loko ni kha ni lavisa ni lava marito ma Xitsonga so leswiya na loko SABC mi kumeka mi va na tiforum kumbe laha mi va ku na debate kona a hi va hi kha hi mi yingisela kun'wana va ya tiko ya xitleli kun'wana va mi kha mi katsana a hi swi twa ku tiyiselana ku lehiselana timbilu vanhu a va na swona hi mhaka ku va leka leswi vuriwaka political education hi mhaka ku vanhu va fanele swi tiva ku loko ni ri ka politiki mavonelo ma mina a mi nge fani na luya wun'wana na loko ku ri keni hi le ka moya wa ku ya hlawula a swi fanelangi hi kumeka hi kha hi hoxetelana hi maribye a swi fanelangi kumeka hi kha hi ravisana ho fanele hi kumeka hi debate mina loyi ni vulavulaka na n'wina na swi kota ku tshama na munhu loyi a nga wa EFF
hi debate kumbe hi njhekanjhekisana hi timhaka ta politiki ni ta swi vona ku munhu loyi a nga va a leka laha na laya mara loko hi va hi kha hi njhekanjhekisana hi kota ku swi vona hayi loyi timhaka ta yena ingaku a nge a fikelela kahle munhu muhaxi so hi yin'wana leyi ni lavaka ku yi kombisa ku loko hi nge za hi ti dyondzisa hina hi hexe hi mhaka ku ti-political party leti hi nga ka tona ta tsandzeka ku endla leswi ngo ku na political education va hlengeleta vanhu va dyondzisa vanhu hi timhaka ta tipolitiki mara munhu kwala a nga tshama kona u fanele a ti dyondzisa politiki yi tekiwa njhani i famba njhani loko la ku famba ka randelo ra politiki ma yi vona muhaxi yes so hi yin'wana leyi kumbexani swo komba kahle ku van'watipolitiki lava hi nge i van'watipolitiki a hi van'watipolitiki loko a va ri van'watipolitiki mampela swi vula ku va fanele va swi twisisa sweswo ku fanele ku dyondzisiwa hi timhaka ta tipolitiki ku twananiwa ku loko njheka na le xikolweni a hi dyondzisiwa timhaka ta debate yes true ntiyiso muhaxi hi yona ngopfu yaleyo so na vo varhangeri lava hi nga na vona n'we muhaxi swi tikomba ingaku va ti byela ku hayi va ta ti vonela vanhu lava ku va yi dyondza njhani politiki mara loko ri kene ti-political parties leti hi welaka endzeni ka tona a to vona nkoka wa ku kumeka va hi dyondzisa timhaka ta tipolitiki a swi ta va swi ri na nkoka ngopfu mhaka ku ya mahlweni ku na risimu rin'wana muhaxi miyimbeleri van'wana va ri MG Nklemo ni va rhandza swinene va ku hala ka hina swi nga fiki swa vafana va tinguvu risimu liyata va ni dyondzisa hi mhaka ku a hi twinga ku hala ka hina a Limpopo a swi nge fiki swa ku kumeka hi vona leswi va ngo ku na political intolerance na violence leyi hi nga yi vona ka clip liya a hu kombetela va KwaZulu-Natal na swiphemu swin'wana swa le Mpumalanga mara se swi le ku fikeni ma yi vona so i mhaka yin'wana leyi ti-political party leaders from the branch level swi kha swi tlakuka va fanele va swi tekela nhlokweni ku vanhu lava hi ngo i timembara ta hina kumbe swilo swa hina va fanele va meka sure ku dyondzisiwa ka timhaka ta politiki ku politiki i yini i fanele i ringeta ku amukela mavonelo man'wana lama ma nga faneki na ma wena so hi leyi a ni lava ku yi kombisa n'wemuhaxi a ni tivi muhaxi ni nga kombisa yin'wana hi xihatla na ni nge teki na minete ya n'wina loko yi nga ha vulavuli hi swona leswi okay loko yi nga ha vulavuli swona swa tolerance a hi hundzeni ta hi vo siku rin'wana nkhenserile swinene a ku na problem muhaxi ni khenseni inkombo ta mina 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela xana n'wangulo wa wena wu ri yini ke a hi ku twi laha u nga kona eka 0860002543 hi ku endla leswaku hi kota ku twa tlhelo ra wena ra mhaka eka mhaka leyi ya ku tiyiselana loko swi ta ka timhaka ta swa tipolitiki ta va hi kha hi bula na muhleri wa tipolitiki sweswinyana ku nga ri khale ku kentiyiselana ku nga va ku susumeta hi yini mi ta tsundzuka ku xin'wana xa xitichi xa nhlangano wa haxa wa Afrika-Dzonga na xo xi hlwele ku sungula ku haxa nongonoko wa hlawuleka wa timhaka ta nhlawulo hi ravuntlhanu leri hi humaka rona andhaka loko lava va fanele va gangisela tivhoti va hoxetalana hi switulu matafula na yini hinkwaswo sweswo kutaniya se swi hetelela swi hlwerisa ku sungula ka nongonoko se xivutiso ku kanjhani hikokwalaho ka yini ma vona hi xo xiphiqo lexi xi fikaka xi va kona kambe hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka mi yi tlhavini mani ya twala ku yi le ku fambeni ni themba ku a mi khomangi foni a ni khomangi foni n'wana mali iko mi ri yini kwe ni la ku yi vulavula Bootpet loko mo langutisa swilo leswi humelelaka politiki hayi mhaka ku khodelelana kule ka politiki ntsena i mahanyele ni nge ni nyikisa xikombiso ni nga ti vutisa ku entitlement ya vana va hina loko va rhandzana na munhu loko a n'wi tshika a n'wi dlaya i yini hikuva a nga n'wi tswalangi yo kumana na yena sweswiya a swi sungula ku hi kombeta ku vanhu hi nga ku twisisa ngaku leswi swi lavaka hi mina it's a final a ku na munhu un'wanyana a fanele a ni kaneta hina leswi swi twisisaka swona swi fanele swi endliwa sweswo swi vula ku ku na problem yin'wana leyi nga cinca ka mahanyele a hina kumbe xani ka makurisele ya ku hi fanele hi sungula hi tlhekelela ndzhaku ku ku humelela yini la tikweni ra hina leswi a mi swi vonaka ka politiki i ti-symptom ta mahanyele because a ni ri na xivilelo xo tala ngopfu ku kasi vafana va na masiku lawa vo va na matimba ya kwihilongo n'wana mina loko a n'wi tshika yi fanele a n'wi dlaya ene mi ta na mhaka yin'wana ya ku hi nge swi koti ku hambanisa tipolitiki na mbangu kumbe muganga lowu vanhu va nge le ku hanyeni ka wona swa vulavurisana because loko mo swi teka ku huma kwalaho loko munhu a tsandzeka ku endla sweswo ku amisaveni ku na ku rhandzana ku na ku tshikiwa munhu a pfumela ku ni yo n'wi kuma kwala ndleleni a ni pfumeli na mina ku ni tshikile ni ta kuma un'wanyana o dlaya ni ti vutisa ku
wena entitlement ya ku wena yi tshikiwa wa dlaya i endla yini hi leswi mi kumaka ku munhu loko va n'wi byela ku i nga ngheni la i ta tata campaign moto na le bibeleni va ri rhandza wa makwerhu ku fana loko ti rhandza se loko ni ya lava ku fa ni vula ni rhandza campaign ku tlula bigwiji hikuva ta ni dlaya mara u tinimitwi hi byeleni va ka hi leswaku mina mi swi rhandza ngopfu ku hi korhokela lerara ku loko hambi ku ri ku fa kunene mi nga fa hi mkhwalo mi yi rhandza ku hi wona mi rhandzaku na tiko leri ra n'wina hi swo mbulaka so hi kona hi byirini kahle xi koho xi nga kona 0860 002543 ni yaka good enough mashego masibo sweswi ni yaka good enough mashego a hi va kotangi ku va nghenisa hinkwavo vayingiseri lava a hi ri na vanharhu lava va ri layinini sweswi ni vulavulaka kambe va ha koti ku nghena hi mhaka ya ku hi fanele hi yaka good enough mashego leswi hi va byela ku fanele ku hayi nkarhi wu hi siyini hi ta tlhela hi vuya futhi loko hi heta ku vulavula na good enough mashego ma yivo swi herini 0860 002543 a hi anguleni hi twa ku we u angula ku yini kambe hi sungula ni amukela tatana Hlulani Fanuel Magayisa hi twa ku vo va ri yini mahungu ya misava ya awara ya n'we Gayisa mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya vulameli etlhelo ro karhi swinene khalanga Pet Mathebula ka Afrika wa vulavula tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya n'we nhlikani vayingiseri vandla ra Democratic Alliance ri vula leswaku ra tshemba leswaku ri vile na vugangisi bya kahle bya risima no tiya bya nhlawulo xandla xa mahlurinkulu kumbe mavisinkulu wa khoto ya vumbiwa u vula leswaku nkarhi wakwe wo tirha hi khoto liya ya le henhla ya tiko wu ve wo enetisa mbilu yakwe kambe a wu tele mintlhontlho maphorisa eMpumalanga ya nyikela mimovha eka nhlangano wo lwisana na vugevenga hi ku tirhisana na maphorisa Community Policing Forum a hi tweni mahungu xitalo laha ka awara liya ya n'we Afrika wa vulavula mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya vulameli etlhelo ro karhi eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela tana na leti nga emihleketweni ya wena hi swa Afrika wa vulavula abaku aku hadiwi makenya hosi nga swi sweswi vanhu vo te endlela migcine ringuteka nandzu wa mabanga ku va kume vanhu va karhi va tsema tihunyi va siya mabanga nyama vanhu se va pfumeleriwile tinecha ka ha ri hava a hi ri na lavo nyama yi ndluli hi swin'wana swo bohisa swi nghenisa mali se sweswi timovha vo nyikiwa mahala xi lexi va rilaka xo ku va nga endla mistake ene mistake leyi loko va ka va byela ku xin'wana na xin'wana hi ta va ka democracy mi ta xi endla mahala ku va munhu a nga ta mi vutisa swo karhi se ku ta pfuka munhu a ya toyitoya a ri hosi mina swi kumiwa khuza njhani vana va xikolo ku tikweni leri mi nga ta kumeka mi ri ka rona loko sungula n'wina mi ya ku toyitoyeni tana na leti nga emihleketweni ya wena hi swa Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona makume na rona tumela tsentsani bile ora ya khume mbiri nokona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makombandlela a hi ku tumingisera Munghana Lonene FM ende ku siku ra nkoka swinene ka va tikereke na tin'anga hi ndlela leyi hi ku la a Jack Boots ku na ntirho wa ku khongelela timhaka ta nhlawulo wu nga kunguhatiwa hi xiyenge lexa xa tikereke the South African Council of Churches hi ndlela yoyoleyo kasi n'anga dokodela Hlathi na vo va na nhlengeletano leyi va nga yi kunguhata va na tin'anga na swiyenge swo hambanahambana laha ku nga ta kha ku vulavuriwa ku phahleriwa ku khupuka kumbe ku timhaka ta nhlawulo se va humesa mali va ku Munghana Lonene FM tana se Afrika wa vulavula hi ta va kha hi haxa hi ri kwele hi ndlela yaleyo hi twa ku kahle loko va kha va phahlela ku tinhlawulo wu famba kahle va kha va endla yini se hi ta mi tisela nongonoko wolowo kusuka kwele mundzuku kambe ke sweswi
hi amukela Good Enough Mashego la bula na vola hi timhaka ta ku tiyiselana hi timhaka ta nkarhi lowa nhlawulo na hi timhaka ta swa tipolitiki ku angarhela van'wani va dlayiwa van'wani va hoxetelana hi maribye van'wani va holova hikokwalaho ka timhaka ta ku va kha va hambana hi miehleketo hi tlhelo ra swa tipolitiki kambe xivutiso i ku swi vula ku hina tanihi vaaki va Afrika-Dzonga hi katekile Good Enough Mashego hi katekile hi mhaka ku swi vula ku van'watipolitiki lava nga kona va tiyimiseli ku tirha leriya ra ku loko i va kavanyeta va nga ze va ku hoxa hi ribye hi mhaka ku va lava ku ndla ku vona ku tiko ra hina ri humelela kumbe na hemba Good Enough inhlekani braphet minjani hi pfukele minjani ana men fokile akhenza a ni ku a hi sunguleni kwalani ka ku van'watipolitiki Good Enough va fika ku nga ri van'watipolitiki ntsena kambe vaaki mi kuma loko va hambana hi miehleketo hi tlhelo ra swa tipolitiki kumbe mavonelo va holova va kwetlembetana ku humelele timhaka la asixixu tolweni wa masiku hi mhaka swo leswo tani se ni nge ri swi vula ku hina tanihi hi maAfrika-Dzonga hi kateke ngopfu fortunate ku hina vanhu lava va kotaka na ku va nga ti dlaya kumbe va dlaya van'wani ku ndlela ku va ta kota ku hi tirhela swi kombisana swi komba ku nga vi koka dyondzo ku hava ka dyondzo ya tipolitiki ku laveka tlhela ndzhaku katsongo i tsundzuka leswaku leswi swa ku lwisana na van'wanyana vanhu va ku ri a wu twisani na vona ka politiki kahle swi sungule ngopfu hi mhaka nhlawulo ya 1994 hi nkarhi wa ku ri le KwaZulu a ku khome IFP ku sungula hi 1965-69 so hi nkarhi leyi ku fanele ku yiwa ka ku hlawula hi 1994 a ku na mhaka ya ku ri lava IFP a va ku na ti-no-go areas kumbe loko va nga pfumelani na wena a va lavi leswaku tata kwalaho ta vulavula na vanhu ene leswaku endhawini ya ku fana na le Thokoza na Vukatlego la ku na Court Hostel a ku na swo tani so leswaku ri u kuma vanhu va vulavurisana mara va nga swi koti ku tirhisana va heta se ku va na nyimpi swi huma kokwalaho ka ku ri a ku na dyondzo ya politiki leyi endliwaka hi mavandla a tipolitiki ku ri loko a va endla ntirho a va ta swi kota ku byela vanhu va vona ku ri democracy i vulavula ku ri swi lulamile ku hambana loko yi vulavula a ku na mhaka ku ri kumbe meni vulavula leswi kumbe meni pfumela leswi mara ku laveka vanhu va pfumeriwa ku va vulavula loko mi nga twisisani swi kahle hi swona leswi lavulaka leswaku ku na democracy so loko u kuma ku ri endhawini yin'wanyana ku na vanhu lava u kuma vanhu va lwa hi mhaka ya ku ri va hambana hi politiki kumbe vo hambana va vandla politiki leswikulu ngopfu swi vengaka vurhangeri ku ri vurhangeri bya kona a vu kombi kahle hi example ku ri ku na leswi faneleke swi vulavuriwa ene ku na leswi ku ri a swi fanele swi endliwa loko va lwisana va vulavula la ka thelevhixini va ri le parlamenteni kumbe ku ri EFF na ANC na DA loko se va ku na nkarhi wa tiye le parlamenteni ta kuma leswaku va ta nyiketana na chukela va ku hey John na nyikete chukela kwalaho so mara vanhu va vola handle vo va ta ku na ni rhandzi DA and andani ku na vanhu va DA a ni lavi ku yima na munhu wa DA so hi leswi ku lavekaka ku ri ku va na dyondzo leyi humaka ka vurhangeri na ka mavandla la tipolitiki se loko ku ve ku fanele ku va na dyondzo hikokwalaho ka yini yi nga endliwi dyondzo leyi van'watipolitiki lava Mashego swo vula yini hi vo van'watipolitiki lava tsandzekaka ku dyondzisa kumbe ti-political organization minhlangano ya tipolitiki hikokwalaho ka yini yi kha yi tsandzeka ku dyondzisa hi tlhelo ra timhaka leto ta nkoka wa ku tiyiselana na timhaka ta ku xidemokirasi xi ri tano ku na lava ku ri ku nga dyondzisi vanhu swi va pfuna ngopfu ku ri va ta swi kota ku kuma vanhu example leyi ni nga yi veka sweswi example ya MK Party ku na swin'wanyana kumbe na judgment ya tolo ya ku ri tatana Jacob Zuma a nge pfumeleli ku rata valunga ra parlament hi twile va vulavula ku ri ku ta va na kuliyo ku ta va na nyimpi va nge pfumeli ku ri leswi swi endleka mara a swi ka tatana Zuma ku ri a swi kota ku explain ku ri no leswi a swi vulavuli leswaku ni nge vi koka ka ballot laveka ya vulavula va byela vanhu va ku ri a swi vulavuli ku ri mi nge vi koka ka ballot mi ta famba ni ta va koka ka ballot a swi vulavuli leswaku mi nge vhoti mi ta swi kota ku hlawula a swi vulavuli a explain ku ri leswi swi vulavuriweke i constitutional court tolo swi vula ku ri yini mara loko a sungula ku vulavula van'wanyana va ta ku mi swi komba ku ri la Afrika-Dzonga ku na democracy ku swi komba leswaku mfumo a wu lwisani na MK Party so va ta sungula ku vona swilo hi rihlo rin'wanyana so swi ya mi pfuna ku ri vanhu va nga twisisi so na loko u languta mavandla ku fana na DA
loko ku vulavuriwa i mhaka ya affirmative action misaveni hinkwayo brapet misaveni hinkwayo yi nga vulavula hi America ndzhaku ka slavery ku ri ku sungula hi 1965 ku fika sweswi a ku na affirmative action ku sungula 1965 ku na affirmative action affirmative action ya vona yi swi vonile ku sungula 65 yi ku 75 yi ku 85 hi 1990 something la yi voneke ko ku va na munhu a tima ku sungula ku rata khoma position ya le position ya ku ri ya vonakala ku ri Colin Powell a ri le ka Pentagon endzhaku kwalaho yi vona munhu a ku fana na Condoleezza Rice endzhaku kwalaho yi vona munhu a ku fana na Barack Obama swi teke more than 40 years ku ri affirmative action ya le America yi tirha la Afrika-Dzonga ku na affirmative action ya 1994 mara sweswi a yi lavi ku explaina ka vanhu va yona ku ri affirmative action ya nkoka ya kona yi khomeni kwalani mashego ni hundzarisa ti 29 ta May i nkarhi wo endla leswaku rito ra wena ri twala hlawula laha u nga titsarisela kona tana na smart ID card pasi rona ra rihlaza kumbe xitifiketi xa nkarhinyana leswaku u ta tiyisisiwa loko se u ta va u kambiwile eka nxaxamelo wa vavhoti u ta tatiwa ink kutani u nyikiwa ti-ballot paper tinharhu leti nga na xigandlu leti nga ta national provincial na regional laha u votelaka kona hlawula eka ti-ballot paper leti tinharhu national ya mavandla ya tipolotiki provincial na regional i ta mavandla na vayimela ku langula lava tiyimeleke hi voxe tsundzuka u hlawula kan'we eka ballot paper yin'we loko u nga voni kahle kumbe u ri na ritukulu vatirhi va hina va ta ku pfuna hi ku tirhisa universal ballot template ku va kota ku hlawula naswona u nga rivali voti ya wena yi tshama yi ri xihundla se humelela hi ti 29 ta May switichi swa nhlawulo swi ta pfuna kusukela hi awara ya 9 nampundzu ku fikela awara ya 9 namadyambu endzela elections.org.za ku kuma vuxokoxoko byo tala i xidemokirasi xa wena teka vun'winyi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona va ri i xidemokirasi xa n'we tekani vun'winyi good enough a mi kha mi kombisa ku nhlangano wo fana na DA a wu vulavuli hi timhaka ta affirmative action no because hi mhaka ku ri loko va sungula sweswi va explaina ku ri affirmative action ya nkoka la Afrika-Dzonga ya laveka na ku ri i tirha njhani vanhu va ku tala valungu va ku tala va ku ri va joine DA mhaka ku ri DA a yi rhandzi affirmative action va ta suka va ku swi ya fana wena ANC ya fana mhaka ku ri na wena u pfumela affirmative action so mavandla ku tala politiki swi ya pfuna ngopfu ku tirhisa ku nga vulavuli ntiyiso ku nga dyondzisi vanhu nga nyika example yin'wana na EFF loko i vulavula ku nationalize na ti-bank na timine loko munhu a vutisa ku ri swi ta tirha njhani va nga ku byeli ku ri ku nationalize bank swi ta tirha njhani hi mhaka ku ri loko va vulavula ntiyiso swi ta endla ku ri ku va na vanhu van'wana ku ri va kota ku ni a lavi ku ri ni ta votela party ya ku ri national bank na AIDS na yona swin'wana leswi swi endlaka na hi mintirho tatana Ramaphosa a ku loko vanhu va nga voteli ANC na SARS na swin'wanyana na ti-shift na ta nyamadala so swi va pfuna ngopfu nga dyondzisi vanhu ku ri ku laveka va hlawula njhani so va nga swi endli va ta endla leswitsongo mara swa ku tala ngopfu va nge swi endli mhaka ku ri swi ta endla ku ri vanhu va nga va voteli na me twa matava mi vulavule mhaka yin'wana ya ku nationalize yi na swivulavula swo tala ta vulavula kahle hi ti 30 ta May loko se swa nhlawulo swi hindzeleko ku na swin'wana swi lavaka ku va swi vulavuriwa se la ka political level a ve le ku dyondziseni timhaka ta ku tiyiselana i ntiyiso a ka ha swi kuma swoleswo kambe a hi vuyeni ka mina na n'wina mashego ku hi tsandzeka kwihi ku himukela ku loko mi ri a cricket loan ku ta va IFP va ta gangisela tivhoti mi va tshika mi tlhela loko mi va lava mi va bela mavoko mi yingisela leswi va vulavulaka swona loko mi nga va lavi mi ti tshamela mi va yingisela ma vona loko mi na kha yingisela ku vanhu va ti vulavulela va ta hindza mara n'wina mi ri mi nga ngheni hi le ka hikokwalaho ka yini hi mhaka ya ku ri u va u swi tiva ku ri lava taka la ka wena va ta vulavula ntiyiso handzi ri u khome vanhu lava u nga va byele ntiyiso wa tiva ku ri lava taka la va ta vulavula ntiyiso ende ko la ntiyiso vanhu va mehe va ta suka ku na van'wana va ta suka va ta hlawula voho vanhu volavo so that's why u kuma ku ri loko ku ta party leyitsongonyana ya ku fana na good party a ku vi na pongo leyikulu ngopfu mara loko ku ta party leyikulu kumbe ku va ku ta party yi vulavula ntiyiso ku va na pongo hi mhaka ku ri wa tiva ku ri vanhu lava u va khome i ku nga va byele ntiyiso so loko se va tiva ntiyiso na bibele vulavurile ku ri
mi ta tiva ntiyiso you know the truth and the truth shall set you free. So a wu pfumeli ku ri vanhu va ta xa ku sungula ni nga nyika example ni sungule i mhaka ya IFP. Loko u ya le KwaZulu Natal le makaya u kuma leswaku ku na vanhu lava hakelaka mali ya swinthana ku ri wehe u hakela mali ku ri u na swinthana la kaya ka wena, ku na munhu loyi hakelaka mali ya ku ri u na tihomu, ku na munhu loyi hakelaka rent loko n'hweti hela va ku na mali leyi u hakelaka ka hosi ku ri u tshama laha ka misava wa hosi. Mara swi vulaka ku ri vanhu lava lawa a va tivi swin'wanyana kumbe a va tiva leswi swilungu va ku na alternative. So loko u famba le va ti suka ku ri u ta vulavulela ku ri me ni ta mi nyika misava leyi, me ni ta endla swa ku ri a ni hakeli ku va na swimbyana, va nge pfumeli ku ri u va byela ntiyiso ku ri leswo swimbyana i swilo swa khale swa ma-British, i swilo swa mfumo wa khale, a swilo swa mfumo wa sweswi. So ku nga pfumeli i ku ri a wu lavi vanhu lava va ta swi kota ku vona ndlela, u lava leswaku va ta khoma wena jasi ya wena u ku ya la ka left ya la ka right, hi ku ri loko va pfuriwa mahlo va nge pfumeli ku ri va fambisela ka va va ku fambisa kona. Sa hetiseleni ke loko mi langute matikhomele ya van'watipolitiki kusuka kwele ka loko va hlawuriwa ka conference ku fika sweswi va nge le ku gangiseleni tivhoti, va kha va lava ku tirhela hina kumbe ku na swin'wana ku hundza kwalano loko ka hetisela, hi ku loko ku ve va lava ku tirhela hina hikokwalaho ka yini xitichi xin'wana xa nhlangano wa vahaxi hi Ravuntlhanu xi tsandzeke ku sungula hi nkarhi timhaka ta nongonoko luwa wa ku njhekanjhekisana timhaka ta nhlawulo, hi mhaka ya ku vanhu va kha va hoxetelana hi switulu. Ku endleka yini laha Mashego? Vanhu va politiki hinkwavo ka vona sungula le alphabetical order, sungula le ka vo ANC, ACDP, EFF, DA hinkwavo. A ku na munhu wa politiki la a pfukaka lava ku tirhela vanhu vaakatiko, lava ku tirhela vaakatiko. Hi mhaka ku ri leswi u swi vona i nawu lowu u tirhisiwaka laha ka nhlawulo ku ri ku na nawu wa Electoral Act lowu u sunguriweke hi 1993-92. So i nkarhi leyi ku sungula ku va na ku ti-complaint ta ku ri ku laveka u ta endliwa ku ri u tirha kahle, ku ta leswi va ku i Electoral Amendment Act. Constitutional Court yi vulavula ku ri Parliament fanele yi ta na Amendment Act leyi a yi fanele nyika mena wehe ku ri i ta swi kota ku hlawula munhu leyi lavaka ku hlawula yena. Yi swi vonile ANC na EFF va endla swilo swa voho va yi phasa va ri vambirhi ntsena ka Parliament ya ku tala va phasi va ri vambirhi nawu lweyi. Hi mhaka ku ri loko va ku Brapet o hlawula munhu lava ka yena a nga hlawuli political party, a swi ta vulavula ku ri the political party a ti nga ta u ta kuma ku ti nge vi na matimba la ti nga na wo sweswi. So swi kombaka ku ri ti-political party vanhu lava holaka ti-political party lava rhangaka ti-political party va langute voho ku ri men lava ti-tax ta ku va member of parliament ni ta kuma 70 kumbe 80,000 hi n'hweti, loko ni huma ni ta kuma pension yo lawa. That's why u kuma ku ri vo tala a va tshami lava va campaignaka kona, va tshama le dorobeni, va tshama ka tindhawu tin'wana, mara loko se va lava ku hlawuriwa va ta koho kwalaha makaya, va le Giyani, va le Jimmy Jones, va le Madombija, va le Maheleti, va le Shatale. Mara loko se va rhangela va le Cape Town, loko a vuya u vuyela le Hazyview kumbe u vuyela le Polokwane kumbe u vuyela le kun'wanyana. So that's why u kuma leswaku na loko ku va na ku lwisana ka vanhu le xikolweni kumbe le stadium vo va koho kwalaho vo leswi swi lavaka ku ri va voteliwa endzhaku kwalaho va ta byela ku ri loko u lava ku vulavula na vo va ta byela PA ku ri loko u laveka u rhumela swilo na PA, mara sweswi a ku rhumeliwi ka ti-PA ku ta vona laha va vulavula na vanhu. Swi ta lava endla appointment i rhumela ku laveka ku endla appointment va ku faka ka diary ya vona ku ri u ta vulavula na, mara sweswi diary ya nchumu va ta laha ka wena va vulavula na wena. Ti-PA u nge ti voni sweswi, ma ti-PA u ta ti vona va ta byela hi tona sungula hi n'hweti ya June. Good enough Mashego, hi khenseli swinene nkarhi wa n'wina. A hi languteni ku endleka yini vhiki leri taku. Mina na n'wina hi ta hlangana Mbombela hi ti-1, mara hi nga se fika ka ti-1 hi ta sungula hi vona ku hi ti-29 ku endleka yini. Khenseli good enough Mashego, mhleli wa hina wa tipolitiki. Hi sale timinete tingani 12 ntsena ku va hi twa ku u angula ku yini. Ni nga se teka riqingho rero ni pfumelele ni sungula no ndala. Ti 29 ta May i nkarhi wo endla leswaku rito ra wena ri twala. Hlawula laha u nga titsarisela kona. Tana na smart ID card, pasi ra wena ra rihlaza kumbe xitifiketi xa nkarhinyana leswaku u ta tiyisisiwa.
loko se u ta va u kambiwile eka nxaxamelo wa vavhoti u ta tatiwa ink kutani u nyikiwa ti-ballot paper tinharhu leti nga na xigandlu leti nga ta national, provincial na regional. Laha u votelaka kona hlawula eka ti-ballot paper leti tinharhu. National ya mavandla ya tipolotiki, provincial na regional i ta mavandla na vayimela ku langu lava tiyimeleke hi voxe. Tsundzuka u hlawula kan'we eka ballot paper yin'we. Loko u nga voni kahle kumbe u ri na ritukulu, vatirhi va hina va ta ku pfuna hi ku tirhisa universal ballot template u va kota ku hlawula. Naswona u nga rivali, voti ya wena yi tshama yi ri xihundla. Se humelela hi ti 29 ta May. Switichi swa nhlawulo swi ta pfula kusukela hi awara ya 9 nampundzu ku ya fikela awara ya 9 namadyambu. Endzela elections.org.za ku kuma vuxokoxoko byo tala. I xidemokirasi xa wena. Teka vun'winyi. Tanana leti nga emihleketweni ya wena hintshwa. Afrika wa vulavula. Isona botsa dasani ku kwangula tilu lowani kuna lava wu va tirhelaka kuna lava wu nga va tirheli hikwalaho ku mita ku kwangula tilu n'wi mi landzelela swa kwangula tilu ivi lava va rixaka ro karhi va sungula swa vona ivi va landzelelana mara mi ri ka kwangula tilu hi swona leswi swi ni karhataka swi nga ni swi ni kwatisaka ngopfu hi landzelela kwangula tula hi all Boetpret mara kwangula tilu wu hi tirhela hina loko vona lava ka va nga wu landzeleli kwangula tilu swi la hina hi fanele hi tsalela ndhawu vona va ya mahlweni mara hi ri ka kwangula tilu. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM makombandlela. Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Kabula. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. A hi kun'wana mi ngiserelo hi nhleka. Hi mi amkereli ka Munghana Lonene FM nhleka. Ayi minjani? Papa, hi pfukini n'wina minjani? Hi pfukile xitala viti la swin'wana matatana. Mo ti vulela swa xikala vito mina mi tiva musa mara swi na mhaka yana ni mahla. U sungula Boetpret. No, mi amukela makwavo inkomo mirini n'we. A ni la ta vulavula hi yona leyi mi nga busy na yona leyi ya ku tiyiselana tanihi mavandla ya tipolitiki. Leswi swi karhataka ngopfu aka vutomi bya namuntlha loko hi ta ka timhaka ta tipolitiki Boetpret hi mhaka ya ku va vanhu va nga ha fumi mavandla ya tipolitiki hikuva va lava tirhela vanhu vona vo lava fumisa hi swin'wanyana leswi endlaka leswaku mi vona namuntlha ku ri na ku va vanhu va mavandla ya tipolitiki va kumeka va kha va holova loko va kha va ta endlela timhaka ta tivhoti because loko mo languta eminkarhini liya hi nga kula hi yona a ku ri na vanhu lava mi kuma ku a va ti nyikela atikweni ku yena u la ta pfuna tiko mi kuma ku hina hi kule ku ri na swirhapa la ka n'wamatatana a ku ri na papa van'wanyani va nga tlela vurongo byikulukumba namuntlha a va ti nyikela mi kuma ku va tsema mipandza yikulukumba va lunghisa tipala leti nga dyiwa hi muhlwa a swirhapeni ku nga ri na peni leyi va hakelaka yona mara loko mo languta aka timhaka ta namuntlha tipolitiki i mhaka ya ku ti fumisa that's why mi vona loko munhu wo karhi o va a ri ka vandla ro karhi ivi a susiwa 1 2 3 mi kuma a ya a joyina phati yin'wanyani se a sungula ku vulavula ku biha hi phati liya a ri aka yona ya khale. kambe hi swi hambanisisa ku yini ku a ni nkama wun'wana munhu wa suka ka vandla rin'wana a joyina rin'wana ku nga ri mhaka ya ku i ti langutele yena hi yexe kambe wa swi vona ku leri vandla ri le ku yiseni swona leswi a ni lava swoho ku swi ta fika ka vaaki. Loko munhu o va ku ri himpela Boetpret i la ta tirhela tiko mi ta n'wi vona munhu yaloye na la a humaka kona a mugangeni lowu a humaka kona loko swi ri huma Khaldoni ka n'wamatatana mi ta n'wi vona munhu yaloye a ri na nseketelo lowukulukumba ngopfu aka vanhu lava tiko leri a humaka ka rona mara loko mo za mi vona munhu a nga kumi na nseketelo na le ka vanhu la a tiko leri a humaka aka rona swi tiveni ku munhu yaloye a hi munhu loyi a nga ta hi xikongomelo xa ku i lava ku tirhela tiko o lava ku ti fumisa yena so va n'wi tiva vanhu valava ku munhu wa so a nge tirheli tiko ku to va ku ri tirhela xikhwama xa yena. ya tika ni mi twi Boetpret switsanana nyana ni kombela ku mina a na ku basisa ka liya ni na vutivi nyana bya liya ya tolo liya ya sa xifaniso xa Jacob Zuma leswiya swa ku va Jacob Zuma ku nga susiwa xithombe xa yena aka ti-ballot paper i swilo leswi swi nga koteka mara a swi nga ta ka olova hi ku loko mo tsundzuka loko ku fanele ku endliwa swilo swa ti-ballot paper ku advertise i tender liya ya company leyi yi nga ta printa maphepha lamaya
and then after sweswo and then ku nyiketiwa khampani leyi nga ta kota ku va yi endla vukorhokeri byebyo bya ku printa maphepha malama ya inani ivi loko se ma printiwini ma fanele ma ya vekiwa endhawini yo karhi laha ma nga ta sukela kona loko se ma yisiwa a switichini leswi nga ta vhoteliwa aka swona i swilo leswi swi lavaku masiku mo hlaya botpet ni ve akusuhana na tikhampani leti ti tirhaka hikuva ti printa maphepha lama ya ti-ballot paper ku nyika xikombiso no ni mitwi chava kuna un'wana kuna nako a ni se va yi basisile vinyi va yona se hi to yi tekesa sweswi va nga yi basisa swona ku ya mahlweni hi ta vona loko se masiku ya kha famba makwavo wa mina a khensa swinene inkombo to mina a khensa 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula kambisa rito ka 0657443911 u nga hundzisi mineta ni na ku tiyisisa ku lava ku twala wentsena loko meni fa ntwala la le ndzhaku le ha swa onaka kumbe ku pfa ku twala swa nkuku i nge swi koti swi tsike a hi mukeleni un'wana mingiserelo nhleka hayi khalanga mpfukeni hi pfukeli minjhani papa hayi pfukile akhensa ni la khoma yona yaliya ya ku toleratana leya ku lihiselana timbilu hiko hi nga kokwa mina ku dlamba ka mina khalanga hi loku matsundzuka loku ya ka nhlawulo wa 1994 a ku ri na ti-no-go areas a KZN a ku ri na tinyimpi tikulu leti a ti lwiwa leyi varhangeri va tipolitiki va ringetile ku ya yi timela so xivangelo xikulu lexi endlaka ku va na ti-political intolerance xo sungula i political maturity vanhu va fanele va kula ka tipolitiki va swi twisisa ku swi fana na ntlangu wa bola ni khale ya witiwa ku vanhu va Chiefs na Pirates va le ku lweni for no reason mo tshuka mi lwa kwala stadium ku ve un'wana na un'wana i seketela yena but then again khalanga mina ni nga va ni ri na mfanelo ya ku tlherisa khalanga loko a te amutini wa mina ni nga la ku n'wi yingisela i muti wa mina mara ni hava mfanelo yo tlherisa khalanga a mugangeni wa mina because a ni wu oni muganga walowo so the problem leyi va ku kona minkarhi yo tala i kuma ku van'watipolitiki va teka advantage because vanhu vo tala lava nga ku campaigneni kumbe va nga ka ti-political party ngopfungopfu ematikoxikaya ni le ka ti-township i vanhu lava ka va nga tirheki vanhu lava nga na ndlala vanhu lava ku nga tshamiwa ehansi va workshopiwa va byeriwa ku leswi phati ya hina yi stand for 1 2 3 va manimani va nga ti va ta hi onhela ma swi twisisi so loko va manimani lava va nga ta hi onhela va humelela ku sungula ku va na nyimpi ni nga ta mi nyika example van'watipolitiki khalanga lava va nga aku lideni hi vo va pfurhetela ku ndzilo wa ku va na ku lwa ka timembara leti nga hansi ku na statement xin'wana xi nga humesi wun'wana wa murhangeri ni nga n'wi vula a ku mi swi tiva ku covid nkarhi lowu ku ri na covid leyi a yi tisi hi Ramaphosa do you think ku ri loko president Ramaphosa a ya ka ndhawu yin'wana leyi ku nga a stronghold xa political party leyi nga twa ku covid a yi tisi hi Ramaphosa va ta n'wi amukela a va nga n'wi amukeli mara i ntiyiso na ku covid a yi tise hi president Ramaphosa no so ku na timhaka ta ku na dyondzo the level of education ya hina hi nga laha hansi khalanga it's a problem because xin'wana na xin'wana lexi byeriwaka xona a hi xi rizini a hi xi cheki ho teka hi famba na xona hence ni kha ni pfala ni twisisa ku a ni fanele ni teka this opportunity ya ku congratulate tatana Joe Maswanganyi ku va va kumbe doctorate I'm sure hi fanele hi swi bela mavoko swi hi pfuna yini hina hi nghena eka tipolitiki a hi hlayeni tibuku so that na loko vanhu va ta on the ground hi kota ku va vutisa swivutiso ni le ka political party ya wena loko va ku byela swilo swa mavunwa i ta kota ku swi kaneta swilo swa ku kaneta nchumu wo teka hinkwaswo tinsimu leti yimbeleriwaka khalanga ti offenda van'wana ti rhuketela ti-other political party se swi lava yini political maturity it's a problem and it's a concern mara a hi lehiseleni timbilu mativa a swi olovi ku cincisa munhu loyi a ta kombela ku voteriwa loko ku ri ku mina ni ya vota ANC I'm just giving you example mina I'm a member of the ANC va nga nghena hinkwavo va ri 15 va nge ni cinci because I'm a member of the ANC mara ni nga va nyika ndleve ku twa ku va ri va ta yi addressa njhani issue ya unemployment nyikani munhu un'wana na un'wana chance a vulavula hi kota ku va weya hence va nge ni cinci mara I know ku mina na ya votela mani yeah no na metwa mingiseri ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina ya mahungu ya misava hi khenseli vana na siku lerinene ku dya ku hengeta
danke khala inkomo so tsomengisa mngana lona FM loko ibuya taba ikhampisha laba ngakandisa reto ka 0860002543 ebikusoka kolani bulana ba na ngila kutwa ngopfu ba mana ni ngila kutwa ngopfu ngwe 12 tsa ku yini ma xivutiso hi xixiya xa ku ri mani vana vantlhanu vana xivilelo xa ku kuna yindlu kuna kamara rin'we leri va tshama ka rona va aplayele yindlu ya RDP kambe yi le ku teni se kambe xivutiso ku va ku hi fike njhani ka xiyimo xo lexo a leswaku ka ha ri na leswi hi nga swi endlaka tanihi rixaka tanihi vaaki tanihi hi va loko n'wana wo sungula ra xihoxo wa vumbirhi xihoxo wa vunharhu xihoxo wa mune se hi lava ku bula hi yona van'wana va ngete va kombela ku muyingiseri luya leswiya hi nga vulavula hi swotolo va mana va twalangi tlhelo ra vona se hi ta bula na vona hi ndlela yoyeleyo nkarhi wa vuya mahungu ya misava ya awura ya n'we na tatana Hlulani Fanuel Magayisa kambe ke hi nga se ya kona va ri eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela tana na leti nga emihleketweni ya wena hixwa Afrika wa vulavula sweswiwani hi tshikeleliwa yini renda hi zangi a endliwangi leswaku ngo revalue hi famba hi renda ya slavery hi swona swi hi tshikelelaku sweswi business letikulukumba sweswiwani mataku loko ta business sweswiwaku ku na ni ta mi nyiketa hi le a ni lava va involve yona a Southern Bay ne it was a billion tender yo famba na skirt munhu a ya overseer vuya na tinhundzu sweswiya andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM Makombandlela rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Etorishile tipolitiki leti se ta hi lahla ta hi tikisela ta hi bayizisa se ndi ti vutisa ku va hi rhangela njhani loko voho va nga lavi van'wana va khanvasa lava lwisa swi ngo na hi siku leri nga ta va hi lava ku vulavurisa na vona hi swirilo swa hi va ta hi lwisa musi no a hi tshamisekanga loyi titani ene loko ni swi langutile vanhu lava ku tala va tiphati letin'wana va huma ka ANC so swi fana na loko mutswari a ri na kereke vana va tshika kereke ya mutswari wa vona va pfula ya vona va lwisana ya mutswari wa vona se u lava ku vula ku nga ha yi landzelela na yo kereke yeleyo a ni influence munhu a ko va mavonelo ya mehe ku le ku tikeni laha na timhaka ta ti-political party leti loko ti ya ti tala va ta gcina va ku ikhonomi yi wile va nga languti ku swi le ku moxekeni kwini danko Khalanga na vayingiseri na Ncindani kwalano mi khuluma na Jinja Fruit Store na Thunsi Khalanga vanhu lava tipolitiki lava va nga ta mixisa miyala na hala mi fika mi hlangana na lava mi hlanganaka na vomilwa mi ri mavandla thwewo a swi tirhi lo sweswo Khalanga vanhu a va ti dyondzisi ku vutihlamuleri hi ku ri mitalwa milwa hina le Bushbuckridge laha a khonokula a hi lwa na vandla lera Brown nga si va na mole laha a va helela laha Crossing ka Silindi va nga tluli va tala va chava hina hi va ba loko swelo swa tipolitiki loko va heta vana lava kuma va tshame swin'we n'we mi le ku lweni va heta va mixisa va mi ta mi nyika mintirho va nge mixiso vanhu fukani matihlo tshikani ku lwa loko la ku va tiko ri va vhotela yini famba vhotela xilo xexe u tshuka u famba u tsutsuma munhu a mixisa a mi xavela byala hayi Khalanga khuzani vana lava inkomu a mi khuluma na Jinja Fruit Store la Katlagona inkomu Rixiyeni Buthweta na Afrika wa vulavula na hi twa swa ku mhaka ya n'wina ya lava va kulu loko ku famba ku kha ku gangiseriwa xa xikulu komba Buthweta hi nga swi vona hi tihlo rin'wanyana hi ku a na hi tshama hi tihlo rin'we loko hi hona ka ha thunyiwa emhakeni ya ku ri vanhu lavawani hi minkarhi ya tivhoti va hi nghena tindlwini va nghena hinkwako va endla swilo leswi hinkwaswo swi vonaka hi mpela hayi tiko ra hina va lava ku na ku cinca ku ri mavandla hinkwawo ma tipolitiki kambe loko se swi herile swa tipolitiki se va kume switulu swo jikajika swa mavhilwa u nge he pfuka wa vona ta vona after 5 years se nkarhi wun'wana swa kwatisa mani ku a hi va lavanana hambi ku nga ri nkarhi wa tifuti hi famba va hi va vona ku hi ku hanyisiwa ku yini ku laveka hina leswi va nga hi tshembisa swona inkombo a volwa vanhu vo karhala vanhu
a yini vona ku impela 29 yaleyo hi ta suka hi ya vota na hi kota ku hi va na matimba ya ku vulavula. Danke Botpet. Inhlekani Botpet. Timhaka leti to tiyiselana ka leswa tipolitiki Botpet swi heta swi nyika ku chuhanyana ku ri hi siku leri ra tivhota ni swi tivi ku ya endleka yini ra ti-29 ku ri loko mi ni langutisini na ni ta ku a va langutisi tivhoti ku ti fambise ku yini ku wini vandla rihi hi rihi leri nga luza hi tshika leswi swo hi kombetelana hi dlayana swin'wana swi heta swi nga ha tsakisi Botpet swi ni nyika ku chava manjeni leswi swi nga xisoko ku endlekela yini and mavona ku ya chayisiwa late homa 7 ku vota va ta timbelelana lomu tindleleni Botpet na mi ri na Botfara siku ra makhadi ka yi ku ri Kambokota inkomu. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Ila nga kona mixero Munghana Lonene FM ni vuyile xiphemu xa vumbirhi lexi nongonoko Afrika wa vulavula 15 timinete ntsena hi bile awara yan'we cancel swinene n'we mi nga hi lomba ndleve kwala a movheni yeleyo a ni si tshama ni khandziya ma swi tiva movha yo fana na yaleyo a ni yi tivi movha yeleyo a si tshama ni nghena movheni ya muxaka wolowo kambe n'we hi rito ra mehe mi ni nghenisile na khensa swinene na swi vona yi tlhe yi tsala kwala ku Munghana Lonene FM heyi mi ra hi mi naveli na kambe mi la ta twa ku hi ri yini ne okay a hi yini ni mahlweni nongonoko ya Afrika wa vulavula va rhumerile ti-voice note mi ti twini a va kandziyisa rito ka 065 744 3911 sweswiwani hi twa wehe ka 0860 002543 i nga ha hi tsamhaka liya hi bulaka ha yo hi ndlela yaleya ku fika laha ka hafu ku bele awara yan'we hi ku hi hafu ku bele awara yan'we loko vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ni bula na vamhani hi la ku languta ka mhaka leyi ni nga vulavula hi yo ya ku hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka wolowa wa ku ri mhani a va na vana va ntlhanu a ku i hava yindlu a ku i rindzele yindlu ya RDP mi ni twa kahle a hi soli nchumu u rindzela ka yena yindlu kambe xivutiso i ku a mi pfi miforomanyana mi kumanyana tirumu ya switina swa misava ni vula ku ni vula loko ri ku lava va fanele ku va mi nyika vukorhokeri byebyi va le ku mi nyikeni a ni tivi 0860 002 543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela a hi ku tumingiselo mena ni nga tsaka ku twa tlhelo rero ra mhaka leyi hi nga khoma yona a hi tweneni na timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Mi nge ni mi byela ku swo fana sweswiya swi nga humelela ku halaka hala hi leswi nga humelela ku halaka siku sese mara mi byela ni tiyisile a vondla hi a vondla kwatsa sweswiya swa le ka hala a swa ka hala ivila swi ri swintsongo leswiya swi endliwa ku leyi a swa ka hala a ni nga ka va selenyana hi swibemburukwana a swi antswanyana lavaya va le a vo sala na suti ya ntumbuluko swihlangi swi ka swi khangela vanhu lavakulu va khangela van'wani va bana mavoko van'wani hi ku tsakela sweswi va swi tsakerisaka swona a swi chavisa khalani hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula wa vona loko ri ku hi pfumala rito i tala enhlekani aye mi njhani sesi mi pfukile njhani hi pfukile n'wina mi ri hina hi le kombela ku pfuniwa hi timayelana na ta hina mi vula n'wina na mani sesi na xikolo xa TSP College ni vula ku hi mi rhumiwe hi xikolo a yi rhumiwanga hi va na xirilo loko mi ku hina mi vula n'wina na mani na vana va xikolo ku na van'wana va nga mi rhuma ya se mi nga va katsi a va mi rhumanga hi vula ntwa n'wina n'wina mi rimela xiphiqo xa yini sesi nghene xikolo ka TSP College 2021 until 2022 TSP College i college yale kwihi yale yale Giyani Mbe College miri hi 2000 and mani 21 until 2022 2021 2022 yeah so hi dyondzile still ti-results na sweswi a hi na tikuma loko hi va fonela hi va vutisa hi mali a hi na ti-results a va le ku hi hlamuleni ka nchumu
loko mi ku hava mi hlamuli nchumu mi vula a va yi hlamuli foni ya n'we loko mi va fonela boy blue tick na ti-calls sweswi a va ha khomi na ti-SMS a va ha yi hlamuli loko va nga se tshika ku khoma tikholo ta n'wina a va kumbe va ta endlela nini ni khomele ni ku na xin'wana xi ni nghenelelaku la yi mani lunghisa lexi ni kota ku va hi twa hi va n'wana u tlhe a n'wa hi tsheve ecosmos sports ground eka masipala wa collins chavana eka xigalo hi vevumune 23 mudyaxihi 2024 ku sungula hi awuri ya nkayi ni mixo meyara wa xifundzatsongo xa vembe mukhanselara freda nkondo na vamasipala wa collins chavane va rhamba vaakatiko hinkwavo eka imbizo ya ku vulavula hi vukorhokeri bya mfumo swo famba swi kona ku sukiwa hi awuri ya nkombo ni mixo vuxokoxoko hi mafambelo tihlanganiseni na mukhanselara wa n'wina tindzawulo hinkwato ta mfumo ti ta va ti ri kona ku nyika vaaki vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi byona xitshembiso xa hina la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi sweswo mingiselo nghana lona FM hey ya se va tena yin'wana la se ve ri vona va dyondze TSP College 2021-22 ti-results kahle am fanele mi kuma ti-results ta yini sweswo mina hi 2021 a ni endla ECD high certificate okay so 2022 a ni endla diploma okay so a na yi kuma certificate ya high certificate na diploma na yi kuma hinkwaswo leswi i lembe rin'we okay ECD diploma na ECD higher certificate 2021 na 2022 so munhu loyi mi vulavulaka na yena loko mi vulavula na vona ro sungula hi 2022 a va ku ti-results na ti-certificate leti ta kumeka rini hi 2021 loko yi heta ni fanekele ni graduate hi 2022 ni kuma certificate yes ya high certificate so 2022 nako loko ni heta 2023 a ni fanekele ni graduate ni kuma ya diploma yes so a swi humelelanga kambe loko n'wina mi kha mi dyondzela diploma seni mi nga graduatangi certificate a va mi byela yini a va hi byela ku hi ta swi kuma xikan'we hi ta graduate va vhela va hi nyika xikan'we okay se a swi endlekangi munhu loyi mi vulavula na yena i mani i principal Ela Masiya mani principal Ela Masiya Ela Masiya okay Ela Masiya all right se ku fika sweswiwani lexi xi endlaku ku mi ze mi ta ka xiyanimoya i mhaka yini i mhaka ku se 2024 kumbe mhaka ku se va mi kholela ku endleka yini hi ku se 2024 a va na mhaka na hina hi luzekela hi mintirho a ku na mintirho leyi kumaka ku huma mintirho a hi na ti-certificate ku hi faneke hi applya hi toho nakona loko ni va kombela va hi byela va tshika lava khoma la loko va vona ku me vula a ni pfuneni ku twisisa va khoma lava tshika lava hi loko va ndlisa ku yini a va na nhlamulo ya straight ene vula so ka tin'wana ta tinhlamulo leti va mi nyikaka tona ti ri yini loko hi teka action loko hi fika kwale xikolweni va hi byela ku ti-certificate a ti na fika ku fana na sweswi va te ti ta fika hi April hi ta graduate this year a janga hi graduate loko hi vutisa ti-certificate va hi byeswaka ti na vuya hinkwato ku xoda ta 2018 njhani because van'wani va graduatile va 2021 laha hi nga va kuma va graduatile hina a hi si na graduate a hi si na ti kuma ti-certificate va hi byeswaka va ku hlweli vona ku hlwela va ka seat okay so ti-certificate letiwani a ti endliwa hi lava va nga graduate mi nga va twa ku va graduatile loko n'we mi fika a va graduate hi same qualification okay no it's okay sisi wa mina se mi lava hina hi endla yini la namuntlha mi ngi fonini mi nghenini mi vulavurile mi lava endla yini a hi lava ku pfuniwa cause ku na vanhu va ku tala se va nga le ku aplayeni va aplya va tlangisa timali ta vona ku fana na hina leswi hi nga aplayisa swona hi nga tlangisa timali va nga kumi nchumu cause na vatswari va hi kahle a va hi believe na ku a hi ye xikolweni kumbe njhani cause hi yile xikolweni ti ku ti-results a hi khomanga ti-results se hi kombela mi hi pfuna mayelana na xikolo lexi okay
so no mina yona nomboro ya Manela Masiya okay na ta ikombela mo khoma tani ita kuma nomboro ya Manela Masiya ibe ita bona kubo ba angula ba ku yena ni okay na inkomo seswame ya ishesho shimo muyingiseri va dyondzile swilo swa tisita ku va kwendleka yini kumbexani na vana va khumbeka kwale TSP College va ta hi pfuna ku hi kota ku twisisa mhaka leyi kantswa TSP College hi lowu moya va vulavule hi n'we ha mi pfumelela ku mi vhe mi nghena sweswi mi hlamula loko mi le ku hi yingiseleni kambe loko ri ku mi le ku hi yingiseleni hi ta mi lava ku hi ta kota ku swi tiva ku hikokwalaho ka yini ku endleke xiyimo lexi na ko xiphiqo xi le kwihi nako mi ta kota ku va pfuna vana lava loko va kha va graduatile va pasile va ndle yini ECD ku va kha ku leketiwa yini la leswi swa early childhood development ya se va kha va lava ku ya tirha lomu ya tikhireshe na yini mintirho yi nga mintirho ma swi vona kambe TSP College hi xi le ku na ku tiva Giyani mara ani te ta vutisa sesiruti va ta va swi tiva kahle lava va ku tiva kahle Giyani va ta ni pfuna ku twisisa ku hi le ku kumbexani va nga hi pfuna na valava va khumbekaka hi ndlela yaleyo afu ku bela awara ya n'we hi ta va hi kha hi languta hi khupuka hi ya ka mhaka leyi ni nga vulavula hi yona se hi languta yona ya ku xana loko xiyimo xi te tani hi rixaka hi ri yini ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na vusweti na ku ka xiyimo xo fana na xa mhani lava hi mi vona ungeti tanihi n'wansati kulobye a mi ta tsundzuxana yini ku a ku fanele ku hundiwe njhani ka xiyimo xolexo tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula leyi vonini video leyi ya vamhani lava va nga ku antivi ku vo strike kumbe va endla hi va nga mbalangi big part mina ni twela vana va hina ngopfu vusiwana loko ni ri mhani ni te tani ni ri na vana loko ni ya hluvula exitrateni hi ndlela leyi la ku nga tala vanhu loko video leya ya vona hi n'wana wa mina kumbe yi ya vona hi vanghani va ye loko va n'wi komba yoho i fane a titwa njhani vana vo tala sweswi bedile le ku tshikeni ka xikolo hi mhaka ku va va hlekiwa hi vana van'wanyani hi mhaka leswi hina vatswari hi swi endlaku kaya kambe kun'wana ta ku a va lo khunguvanyeka kun'wana ta ku a lava ku komba ku ve le hansi ka ntshikelelo wo fika kwihi swilo leswi va swi rilelaku swi khumba vutomi bya vona vutheta hayi hi ku sungula ni sala ni nga mbalangi mara mi yi vone kahle video liya yani heyi va nga ni ba va ni dlaya kaya loko vo twa ku ni yi vonini a ndzhaku ni yi vone mina no twa vanhu va kha va vulavula hi yona hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yi yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini n'wana wa xikwembu phela ko sa siku president yi yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula South Africa yi ta famba hosi mi swi vona kahle hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find guilt same time Afrika wa vulavula tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula a va ku a ku hadiwi makenya hosi yi nga swi tivi sweswi vanhu vo te hi ndlela mi gcine ringutekela nandzu wa mabanga ku va kume vanhu va karhi va tsema tihunyi va siya mabanga nyama vanhu se va pfumeleriwile nature ka ha ri hava a hi ri na lava vo nyama yi ndluli hi swin'wana swo bohisa swi nghenisa mali se sweswi timovha vo nyikiwa mahala xi lexi va rilelaka xo ku va nga endla mistake ene mistake leyi loko va ka va byela ku xin'wana na xin'wana hi ta va ka democracy mi ta xi endla mahala ku va munhu a nga ta mi vutisa swo karhi se ku ta pfuka munhu a ya toyitoya a ri hosi mina swi kumiwa khuza njhani vana va xikolo ku a tikweni mi nga ta kumeka mi ri ka rona loko u sungula n'wina mi ya ku toyitoyeni tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingisero mungana lona NFM 28 timinete yi bele awara ya n'we a hi gimeteni leya ku tiyiselana leyi ya van'watipolitiki ivi hi ta vuya hi bula na vamhani loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu hi lowu n'wana mingisero ni hlekani Mafi. aye papa Kulopoti. Kulopoti Ya, swa chavisa mina se radio leyi ni disa mbitsi ni tsutsumela ka tin'wana yi kuma ku hayi khona a ku tirhiki mara khala nga wena
ku na nkarhi lowuya a va ku na xin'wanyana a va ku siya hi nyova tiko lera hina leri hi mhaka ku veni hi tlhe hi lwa na mabunu tolweni ka masiku na tolo ka masiku vuvabyi lebyiya bya ha ri kona ku tsandzeka ku tiyiselana eka tipolitiki ta vula tipolitiki eku lwela matimba ku nga leswi ve nge ti-resources switirhisiwa a hi ri a ku yiviwi ivi loko mi languta ku a ho lava counseling tiko lera hina hi ku hi tiko leri ri nga tala ku kwata hina ya ku thukutela swinene mhaka leyi a yi heli mara loko mo languta milawu ya mafambisele ma tipolitiki loko ku yiwa mihlanganeni ku na milawu ya kahle ngopfu se swi languteka leswaku na milawu a yi voxa a hi na mhaka na yona a hi tiyiselana na sa hi nyova loyi a nga lavi ni tsundzuka hi ri Soweto malembe ndzhaku ku lomeka pa 76 mabunu loko va ri frustrated a va swi teka ku siya hi nyova i vito ra munhu va lava ne le hansi ka mbede va kha va mi bukutela se enga liya a yi se hela na va lava nge le henhla na ti-veteran loko va twa va lava swin'wana va tirhisa na marito yo tika a ni vuli leswaku swi nge fani ne le kerekeni ka tipolitiki swa laveka ku munhu a vulavula hi ku tiyisisa leswi nge hi ku emphasize na vigor hi xilungu kambe hi languta ku ri hi aka rixaka ra njhani vana va hina loko mo twa ku veka toyiwa ku rhanga vona mahlweni a kha a nga swi lowu mo xigimi xi kokela tlhelo mukuru ku endliwa hi mina xo veri hi endla leswi swi khomiriyibyi mara loko mi languta mhaka leyi nga humelela le a Seshego leyi mi swi vona kahle ku ri na ku pfumaleka matimba yo tirhisa mihleketo leswi hi xilungu ve nge i brain power ku i puxa agenda ya wena na lowun'wana swi fana na mabindu ma nga malongolotile monothwili liyi xitrategy xa wena xa marketing na switirhisiwa leswi i nga na swona va swi kota vanhu ku va nghena ka ra wena vhengele na se na van'wana tipolitiki na valandzeleri va tipolitiki a hi fanele hi dyondza sweswo we are an angry nation and swa chavisa khalanga mina a ni swi navela na swi kota ku phyaphyara a ni ta va ni ri mukhanselara kwahala aka va xikulu na ni chava ku dlayiwa hi mhaka ku no a ku tiyiselaniwi a ni ri va dlaya lava nga le hi tikhanselara va ni twa kahle va chavuki va mavasa leyi kambe swa chavisa leswaku loko i ya va i fanele i va na arrogance i va na anger onge hi kona i nga ta swi kuma and a hi swona vanhu se va tlharile a va ha vhoti hi matsolo sweswi vo tala se va vhota hi tinhloko va la ta twa ku na nhlangano lowu wu ta ni tisela yini na hi ku hambi wo ba huwa loko se munhu a nghena laha ka lexiya xa voting booth wa hela mubvanya eku impela ni vhota yaliya ni nga dya thubopo ni nge te ni ya ba vanhu se swa karhata khalanga so sayova loyi a fi a ni tivi ku hi nga endla njhani ku hi khanseliwa kumbe hi kota ku twisisa hi kota ku va civilize hi ta kota ku fambisa tiko leri hi kurhula nemetweni swo hi tsotsomingisana mkarhi none FM hi gimeta kwalano loko se hi vuya hi te hi languta ka timhaka letiya ta ku hi pfunana njhani tani hi rixaka hi le xiyimo na ku twango va xisati namuntlha mi angula ka mhaka yeleyo kambe sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini ya kona hi ku la ku nga na tatana Fanuel Magayisa loko ri ku a va cincangi ku hayi va cinca kwala na kwala lawa kambe loko va nga cincangi a hi ngheneni laha hi amukela tatana Hlulani Fanuel Magayisa va hi byela ku mahungu ya misava awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini Gayisa mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya vulameli etlhelo ro karhi khalanga Pat Mathebula hi khensela swinene ka Afrika wa vulavula tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mbirhi nhlekani vangiseri nhlangano wa Archbishop Tutu Trust wu lerisa magqweta ya wona ku herisa mpfumelelo wa Archbishop wo vitana ndhawu yo amukela vabaleki va matiko mambe ya le Maravastad ku va Desmond Tutu Refugee Reception Center. Xandla xa muavanyisinkulu wa khoto ya vumbiwa Mandisa Maya u vula leswaku kumbe kombisile leswaku swa laveka leswaku xiyenge xa vululami xi nga voyameli tlhelo ro karhi. Tiko ra South Korea ri kunguhata ku yirisa risimu leri ri ndhundhuzelaka murhangeri wa North Korea Kim Jong-un. A hi tweni mahungu xitalo laha ka awara liya ya mbirhi. Afrika wa vulavula khalanga Pat Mathebula enhlikani. eka Malamulele eka Mila ku ya fika eka Matiliyani kama mahila eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makomba ndlela Ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso
ntlhontlho leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusopfa loko u nga a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412365, Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za. Munghana Lonene FM, makombandlela. Tumba na mina na the G-Funk Ike Ngobeni. Lava ku ta tiva ku uze u nga ringeta ku lava ntirho hi ku applya gay a ni ngo kun'wani ve haplakana masiku lama hina van'wana hi lo hoxa pasi hi darata eyoga no tanani mi ta tirha sweswo swo taniya vubihi lebyi mi nga hlangana na byona hi timhaka ta ku apply online hi loko te ku laveka ti-admission fee ntirho lowu mina ni wu tirhaka sweswi wo fambisa vapfhumba ni wu apply online swi ya hi laki ku u applya u kuma ti-scama u apply ku va ri swa vanhu va kahle loko ni ri kwala ka interview ne u ni swi tivisa ku ni nge tekiwi a ni dyondzisiwa ku ti xavisa mina hi nexe ne ku nga se vuliwa na ti-results ni byeriwa ku hanya well loko a wu ti xavise hi ndlela leyi na leyi na leyi na leyi na leyi a va ta va tekiwini yes man ta ni vheniwa ku tsoka ku ngo na timovha ni laha handle nje ma hakela kwala 2 to 3 mutumbuluku ku fika ra vutlhanu eka Munghana Lonene FM, makombandlela. Loko u ri n'wamabindzu yingisela leswi xitichi xa Munghana Lonene FM hi xin'wana xa switichi lexi fambaka emahlweni laha Afrika-Dzonga hikwalaho ka vayingiseri lavo tshembeka. bindzu rin'wana na rin'wana ri navela ku va na vaxavi leswaku ri ndlandlamuka ku ya emahlweni. Seke hikwalaho ka yini u nga navetisi eka Munghana Lonene FM? A swa ha vutisiwi leswaku loko u navetisa bindzu ra wena ri ta tiveka hinkwako. Navetisa eka Munghana Lonene FM sweswi. Van'wamabindzu lavatsongo ni lavakulu loko mi lava ku navetisa eka Munghana Lonene FM tihlanganiseni na easy hi ku rhumela email eka mabokani.me@sabc.co.za. Ndza engeta mabokani.me@sabc.co.za. Munghana Lonene FM, makombandlela. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. Hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Leswi hi tirhaka swo mingiselo Munghana Lonene FM i 36 ntsena ku bela awara ya 13 swi tikomba ku ri na lava ku angula ka mhaka leyi nga tisiwa hi miyingiseri la loko a vulavula hi timhaka ta ku email ti-certificate ku sukisela hi 2021 ku fika 2022 kusuka ka TSP College a nge ri yi le Giyani se va ri ku na lava nga yime ku lunga ku lava ku ta hi hlamusela ku hi nga va hi fike njhani laha ka xiyimo lexiwani a ni tivi ku i mani ela Masiya kumbe i mani kambe ni ta twa muhumelerisi loko na ha vutisa kahle ka muhumelerisi ku lava va nga ta la layinini va lavaka ku vulavula i mani hi sungula na hundza hi la hi ta va ya yisa mahlweni taka leswi Manbila ni twa va Rainwater va vulavula eka radio hi ndlela leyi swi nga na khombo hi yona loko vanhu va aka ehenhla ka tiphayipi ina tiphayipi ta vona ti le hansi ka misava naswona ti fambisa ti-megaliters ta mati siku hinkwaro ntshikelelo wa mati ka tiphayipi ta vona wu le henhla swinene loko vanhu va aka ehenhla ka tiphayipi ta mati va Rainwater a va swi koti ku lunghisa tiphayipi teto naswona tiphayipi leti ti nga buluka ehandle ka xitsundzuxo vanhu va nga vaviseka swinene ina Rainwater Servitude hi laha tiphayipi ta Rainwater ti nga kona loko hi aka tindlu kumbe mabindzu ya hina ehenhla ka Rainwater Servitude kona swi vula leswaku hi ti rhurhela ehenhla ka vukorhokeri byebyo loko vanhu va lava ku tiva leswaku va akele ehenhla ka tiphayipi ta vukorhokeri kona va fanele va xiya tipakani ta Rainwater tipakani ti kombisa leswaku ku na tiphayipi ta Rainwater ehansi ka misava ti na xivumbeko xa matlhelo ya mune ti endliwa hi khonkhele ti pendiwa hi muvala wo basa kumbe wa wasi naswona ti na mfungho wa Rainwater eka tona aho jiki hi vona leswaku ku na tipakani ta Rainwater leswaku hi ta kota ku tivisa vanhu Rainwater yi tlangela 120 wa malembe yi simekiwile naswona ya lava tindlela letintshwa to phakela mati yo tenga ya tipompi hi xitalo hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ila hi nga kona mingiselo Munghana Lonene FM a hi yeneni ya amukela va ri ku na tatana Tembe hi vo va nga ta va kha va bula na yena tatana Tembe nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM inkomo minjhani Bootcut hi pfukele hi ngovo pfukile a khensa swinene mani
a ni tivi ku mi kota ku swi twa ku na muyingiseri a nga nghena laha sweswiwani a hehla ku ye u dyondzile a TSP College kusukela hi 2021 ku fika 2022 a langutele ku kuma higher certificate ya ECD hi 2021 a nga yi kumangi hi 2022 a langutele ku kuma diploma ya sweswi fanaka ta ECD a nga swi kumangi loko va vulavula na mhani Ela Masiya va khoma lava tshika ku ya hi laha vulavurisa xiswona se xivutiso ku ta va xexo ku kumbexani mi nga sungula mi hlamusela vayingiseri ku n'wina mi hlangana kwihi na TSP. Butet mina ni musunguri na mfambisi wa TSP. Oh, okay. TSP is the service providers. It's an institution leyi nga accredited hi different sectors na QCTO, Quality Council of Trade and Occupation. So leswi a swi vulaku muyingiseri swi partially right and leswin'wana a swi right la nga mfonela hi ndlela leyi loko a ku a nga swi kumanga ti-results ta yena ta 2021 wa hemba ti-results ta 2021 ti humile and then statement xa yena of results kumbe academic records xa 2021 na 2022 ti kona and then lexi xi nga se humaku aka 2022 i ti-certificate hina a hi print the certificate that's why nuku a swi fani na loko munhu a tsale xikambelo xa grade 9 kumbe xa grade 10 or 11 va kutana u ta teka report swi endliwa kwala xikolweni hina swa hina swi endliwi kona la swi endliwa a Johannesburg aka Sector Education Training Authority ku nga SETA ETDT. So a hi swona munhu yoleyo loko ri ku a nga swi tivi ku ri ti-results ta yena ta 2021 I mean academic records na 2022 ti kona lero swi vula swa ku ri a nga tihlanganisi na munhu and a nga se tshama a ta laha swi kona swi sweswo leswi nga ri ki kona i ti-certificate ta 2022 leswi yimeleke swona swi printiwaka aka SETA. So SETA va cince system Butet. Loko va cince system ta vona va muvela ka the new system se swi create a delay. So I think futhi loko maybe heta vulavula maybe nga ri moyeni ni nga nyiketa phone number ya lava nga responsible na swilo leswi le ka SETA mi ta kota ku ri ni swi twisisa kahle ku vanhu a hi lava hi onha mavito ka va nga twisisi and maybe ku va na ti-ulterior motives. Se loko a hi tlhelele nyana ndzhaku tata Ntembe laha ka ku a ni ri yena a ndla swa ECD for higher certificate 2021 yi koho certificate leyi swa 2021 Butet kuna swi kona and then na academic records ne vula swona kuna academic record na certificate ta 2021 yes 2022 the diploma ta kuna academic records akuna certificate. Okay. Hina I print certificate and I sign certificate. Okay. So munhu yoloye kuna swimbirhi leswi nga endlaku ku ri maybe mostly i xin'we lexi endla ku ri a nga ta teka swi swa yena wa kolota. Oh, okay. Loko a kolota wa swi tesa ka a nga swi kumi van'wanyani va jika va ya hi le ka SETA leyi a ni ri kuna provincial office la polokwane ya ka SETA van'wani va kona lava jikaka va ya le va ku hi tele yini va ku mi fane mi ya na swi kuma kwale ka Tembe hi ku hi la mi dyondza kona
loko hi languta la kuma ku va kolota ava swinene so va zama vutomi byebyo a ta teka a ta na mali a ta hakela leswi a kolotaka swona a teka swilo swa yena mani ku loko vanhu va trainiwa swilo swa tisita na yinini a ku hakeriwa kasi ka hakeriwa ku za ku fika la munhu a nga kolotaka Butpet n'wina ma tiva swa ku no advertiser kwala ka n'wina advertiser swi swa la ka TSP college ya ene a hi nga ta advertiser swilo swa vutsotsi hi karhi hi tshama la Giyani mina ni tshama D2 hinkwavo lava va tirhaku lava tshama kwala Giyani n'wina Butpet ma ku tiva la hi nge aki building na ti-class na ti-office na everything swi tshama lani hi ta endla swilo swa vutsotsi ka vanhu va ka hina la Giyani hina hi lo endla leswi faneleke swi pfuna vanhu a hi endli nchumu lava endlaku vutsotsi eBushbuck va fika va hayara ndhawu for 3 months va endla swilo swa vutsotsi va teka timali va famba hina hikwala n'wina ma tiva building ya TSP hikwala patwini loko na ha sungula la a ni nga swi tivi ku tlhelo ri ivi se ni ya tsundzuka ni ya twa ku TSP i tembe se ni ku loko yi ka tembe na ku vona loko ya ka thoma hikokwalaho khoneni se hi nga aka miako lowuya hala henhla se hi ake na holo ya xikolo lava va graduate kona leyi vana va hina va xikolo se hi ta endla swilo swa vutsotsi hi traina swilo swa ka swi nga hanyi hayi no kwala patini no so vanhu loko va ri na ti-motives tin'wanyani a va ti endla hina accredited ni nga tlhela ni byelanyana na ku ri sweswi loko swi famba kahle na council on higher education hi ta offera B.Ed ya foundation phase na intermediate phase kwala se vanhu loko va ri na swa vona a ta hakela swilo leswi a kolotaka swona a kuma statements of results ta yena academic records a ya registara na le ka state hayi no nta ringeta ku twa ku a nga ha tlhe a vuya ke hi ku a na lo fona hi ta twa loko u kota ku vuya a hi ta kuma na vuxokoxoko bya yekenta ku nda kwalani kambe a swi ri tani khenseri swinene tata ntembe loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowu loko mi kuma mi nga ha tlhela mi khoma na mina ni kwala Austin namuntlha no inkomo papa Khensa ni khensile Butpet va ku mani elana va le ku tsarteni ka xikambelo sweswi va ngo a tshamisekanga va le ku tsarteni ka xikambelo sweswi humaku kwale kule le va le ku tsariseni sweswi ni me tweni khensile swinene eko fafisa sweswo tata na tembe mi swi twile ne sweswi wa mina ve ri swikoho loko ri ka mikoloti hayikho famba mi ya teka mihlembuyami mi ku hayi ni swi kumile kumbe famba mi ya mi ku hayi mina na loyi ni kwala a ni kumangi nchumu va twile swi kahle loko swi kutani va ku va mani lava ya ncindani nga va kombela va ta va ri kona njhe kumbe a va tiva lava mbirhi vanharhu va nga ta kota ku nghena hi bula hi yo mhaka liya ya hina hi ngetela ku bula hi yona ni tshemba mi swi twile leswiya hina hi tibixifuva hi ku hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi ti vulavulela hayikho hi va hi kha hi va lava hi mpela ya maswi twa swi yerile leswiya swa le ka TSP i lo na vula swi hi va hi huma ni byela na van'wani lava taku loko ni ri le studio a Giyani va ku Butpet hi lava ku pfuniwa na lawana loko hi nghene moyeni swi olova ngopfu leswo ni landzelandza mi tikhoneni swa tika hi ku mina se ni fanele ni ya lava ni ku yini loko ri moyeni na vo vinyi va swo va swi twa ku se va vulavula yena ivi va ta hlamula kwala na kwala swi hela ma tiva leswo swo ni khinga hi Butpet a ni tiva ku swi pfuni leswiya a hi buleni va ka hina 0860002543 a hi vulavuleni hi timhaka leti ti khumbaka vusweti na ku va hina hi hexe hi yima hi ti endlela xan'wanchumu yi sukela kwalano mhaka leyi na ri teka riqingho ri ri ndzaka leswi
SABC Education na va-IEC va tirhisana kun'we ku tisela nongonoko wa tidyondzo ta vaaki na wa vantshwa laha ku khumbiwaka timhaka ta nhlawulo. U nga hundziwi minongonoko leyi eka Munghana Lonene FM hi Ravumbirhi, eka nongonoko wa tidyondzo ta vaaki hi Ravuntlhanu, eka nongonoko wa Youth Yona. Hinkwayo minongonoko leyi yi ta hi nkarhi lowu fanaka endzhaku ka mahungu ya awara ya 9 nimadyambu. Minongonoko leyi kumba timhaka ta nhlawulo yi ta va kona ku fika emakumu ka n'hweti ya Mudyaxihi 2024. U nga tlhela kuma minongonoko leyi eka SABC Plus ivi u tshikelela Listen Now. Loko wa lava ku pfuniwa u nga nghena eka WhatsApp u rhumela rito hi eka nomboro 060 088 0000. Munghana Lonene FM makombandlela. N'hweti ya May yo tlangela ku velekiwa ka Laduma Hardware. Ku hava ndlela yin'wana yo tlangela handle ka ku nyika mixavo leyi u nga ta ka u nga pfuki u yi vonile nakan'we. Kuma IBR roofing sheet 0.4 by 6 meters hi 399 rand ntsena. 2,500 liters ya Africa water tank hi 2,099 rand ntsena. Na aircon ya 12,000 BTU hi 5,499 rand ntsena. Especially leswi hi 24 ku fika 31 May 2024. Where you save and score. Hi rito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Hela inga ko mintsolo 0860002543 hi ndlela a ni swi tivise hi fana endla njhani la mintsolo loko hi vulavula un'wana a nghena ka leswi va swi vulaka a swo hi ndlisa ku yi hi endla njhani ni vula ku hi va endlisa ku va tshika va mana a swi tiva ka yini kambe yi va ni kutani hi ta pfa hi ta fana hi ya yi lavisisa mhaka leyi ke hi ta fana hi ya yi lavisisa mindzuku hi haxa a ka Malamulele. Se loko hi haxa ka Malamulele ni ta ringeta ku ya vona ku kwele ni ta vuya ni mi nyika nhlamulo loko ni vuya hi wa mune ku ti-certificate leti va vulavula hi tona tatana Tembe ti koho ki loko ku ri ka ti kona swi ta vula ku ni ta tlhela ni vuya kwala ni ku ha ti kona kun'wana mingiseri wa nghena la i ri na ye i vula sweswo i le Phalaborwa i dyondzi kona a ti kona kambe ntiyiso wa ku wu na mani i ta ya ka vona hi ya va vutisa hi kota ku kuma vundeni bya mhaka leyi kambe sweswi a hi buleni hi liya ni nge teni lava hi bula yona ka hi pfunana ku xiyimo hi lexiwani xiyimo hi xexo xiyimo xi nga koho hi ndlela yoleyo. Xidemokirasi xi tisa ku cinca lokukulu. Sweswi hi na ntshunxeko wo dyondza tindzimi hi ku hambanahambana ka tona. Hambi ku ri ku famba matiko ya Afrika hi valanga ku saseka ka ntumbuluko. Hello. Mitsha Upia OT Mungana FM. Any Upia wa African continent. So this month we celebrate the beautiful music, people and culture of Africa. Wish you all the best. Happy Africa Month. #iAfrika ya hina. A hi tinyungubyisi hi yona. Munghana Lonene FM makombandlela. Loko u ri n'wamabindzu yingisela leswi. Xitichi xa Munghana Lonene FM hi xin'wana xa switichi lexi fambaka emahlweni laha Afrika-Dzonga. Hikwalaho ka vayingiseri lava va tshembeka. Bindzu rin'wana na rin'wana ri navela ku va na vaxavi leswaku ri ndlandlamuka ku ya emahlweni. Seke hikwalaho ka yini u nga navetisi eka Munghana Lonene FM. A swa ha vutisiwi leswaku loko u navetisa bindzu ra wena ri ta tiveka hinkwako. Navetisa eka Munghana Lonene FM sweswi. Van'wamabindzu lavatsongo ni lavakulu loko mi lava ku navetisa eka Munghana Lonene FM tihlanganiseni na Easy hi ku rhumela email eka mabokani.me@sabc.co.za. Ndza engeta mabokani@sabc.co.za. Munghana Lonene FM makombandlela. Hi rito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Ka Munghana Lonene FM makombandlela un'wana mingiseri lo nhleka. Enhlekani Papa Khalanga. Ahe man. Ni pfukile Papa. Hi pfukile hi ngovo. Ni pfukile ni vulavula na mani wa Mashere i fodzi ya Mashere ka N'wamitwa. Ahe man. Khalango. Xisuwana xa ku va na n'wana South Africa ku hava. A ku na xisuwana xa ku va na n'wana South Africa hi kuma ti-500 ta vana ku na vamani lava pfukaka nampundzu va ya tirhweni va tirhela 2,000 or 1.5 mani lava kuma mali muni ya n'wana wun'we a va teke 2,000 or 1,000 va forma switila va aka one room.
a ku na xitsuwana n'wana mani endla ku mi xisa South Africa vutsiwana byi herile hi nga nghenelela ka swin'wana swa tipolitiki mali loko swi ta ka ndlala South Africa a hi tlheli na ndlala kambe phela va ta vula ku mali vana lava va hlayile loko se va ha teka yin'wana mali va ta dya yini vona vana loko va ha teka vana lava va hlayile khalanga va kuma 500 is 2,500 rand xisakana xa semende i 100 rand va nga tirhisa grocery kumbe ya 2,000 still va sala na ncinci kwalano vo tshama va langutele mali ya pay a va la ku tirha a va yimela nchumu va yimele RDP se a va fane va ndla njhani handle ka sweswo swa ku kumbexani va yimele va foroma switina swin'wana leswi va ta ndla swona i yini swin'wana khalanga ka ximalana xexi xintsongo a va xi teke ximalana va xava switamatisana va yima laha patweni va xavisa va kuma mali ya ku ngetela ka mali ya mudende yi ta va pick up hi marito man'wani loko mi hehla kumbexani va endla swi ringani ka n'wana phela va laha yindlu na ku mi kuma ku van'wani kumbexana va holi van'wani va ku tala lava va tiva ku khalanga vo lolowa ene xisuwana ni mi byela ntiyiso xisuwana i munhu loyi total a kala kun'wana ku income a yi kona income ka munhu loyi wo hava n'wana ni ku tirha nga tirhi a yi kona ene munhu wa kala n'wana a nga tekeriwi nhlokweni loko ta ka food parcels va ri va nyika munhu loyi a nga na n'wana hikuva vana va fika mara yena loyi a kala n'wana a nga kumi nchumu a hi swi languteni kahle na mi twa mani inkomu khalanga kumbe mi nga si famba mi ri yini n'wina ya ku munhu a za va na vana va ntlhanu mara a kha swi nga tshamiseka mi a swi koteki ku hi nga yima ka vambirhi kumbe vanharhu hi nga fiki ka ntlhanu kumbe a swi olovi ka n'wina tanihi vasati ni byeleni ku swi fika swi phasaphasana kwihi swa olova hi ku a ni ri yi ko family planning mara hi ta ku yini ku van'wanyana va ri a swi va khomi kahle swi ri kahle kahle a nge swi tivi kumbe mhaka ku nyiko yo huma ka xikwembu swi fika kwalano se nyiko ya ko yo ta ntsene loko yi fanele yi ta ku ta vana yi ta ku hluphekisa mara loko se swi ta ka mintirho na yini a yi ti nyiko leyi yo huma ka xikwembu ene nyiko leya xikwembu yi ta ka vanhu lava va nga riki na nchumu lava nga na nchumu xikwembu a xi va nyiki la swi hi karhataku hi kona ni mi twini mani inkomu inkomu khalanga wa swikwembu a khensa mani 0860-002-543 nongonoko i Africa wa vulavula intlhanu timinete yi nga se ba awara ya mbirhi nongonoko hi ka ya ku tisela wena twi kusuka a studio 4A hi laha nga ko a Polokwane ku haxela twi ni langute vupela dyambu la ni nga tshama ko un'wana mingiseri hi loyi nhleka khalanga mpfukile hey rito ra n'wina ro tlhama hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile khalanga va papa vana lava va kwini va lovile va papa vana lava vo lolova ke va lovile va papa vana lava a hi tihi nkarhi wu va nyika vanhu khalanga mu ni mi byela swin'wanyana loko ndzi kuma vana va 5 khalanga ma ni twa ni ri i munhu loyi a nga ku byala a nga tshameki a nga tirheku a ya byaleni namadyambu a fika a rhandzana na un'wana a nga na mundzuku a rhandzana na un'wana a nga ha swi tivi ku loyi a nga n'wi nyika n'wana i mani va papa vana lava 5 va kwini vutisani sweswo ku a ni swa endleka va papa va fambini ven'wana mingiseri ngheni tola ku va lan'wa va bava va papa vana lava 5 lava ku ta lon'wa wun'we mara vanharhu va ta va sala va hlayisa vana va vona swi komba ku a nga va tivi na ku papa vana i va mani va papa vana va kwini khalanga ni la ku vutisa sweswo papa vana va kwini mfumo lowu wu le ku n'wi nyikeka mali munhu sweswi khalanga loko no vutisa ku munhu na vana vangani mi nga kuma ku munhu na vana vanharhu ntsena mara matirho na swa ku a n'wi wa tirhi mi nga kuma ku loko mo ku va tale i vana vanharhu khalanga a va dyondzi ku hamba va ya kunguhata ni ku swi tiva ku a wu na nuna wo famba wun'wana na n'wana a va nuna wa wena kunguhata ku i nga tswali vana va Xikwembu i va endlile swihoxo a ni ta n'wi vutisa mara a ni hina hi n'wi tivi munhu loyi ho vulavula njhe hi ka hi nyika xifaniso wa switwa sweswi wo karhi wa switwa khalanga va papa vana lava va kwini va nga za va ku 5 hinkwavo va nga ku support swi ri a wu va tivi ku i papa i va mani va bavo loko i nga va tiva bava kumbe va koho va bava na va tirhi a ni ngo ya kala mintirho laha Afrika-Dzonga khalanga va nga tirhi hinkwavo va ri 5 ya swi kona sweswo va nga tirhi hinkwavo va ri 5 mfumo lowu le ku nyikeka vanhu mali mara munhu eka la a ku a tsaletela vanhu nga ku o va nguluve a ndlela ku va za va kuma mali ya thasa hinkwayo
yi ta pfuna hi mali ya SASSA se khona ka loko no byela n'wina wa huma mafamba mi ya tirha mohola mali kwalani sa twa n'wina wa huma famba ya tirha mohola mali loko no n'wi vutisa mi byela ntiyiso mi ta ku mi na vana vanharhu kumbe vambirhi loko dyondza vo tlhariha loko mo ku i na vana vo tala i na vana vanharhu ntsena inkomo hlayiseka hileswaku leswiwani swo lava ni mi byela leswi ku endlela ku hi nga tengi siku rin'wana ai a ni tivi mana ta tsakela ku hi hlawula marito man Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi Munghana Lonene FM makombandlela kumbexana siku rin'wana no fana hi va lava vanhu lava hi ku laha ni yo rhumeriwa hungu miyingiseri a ku i twe n'wina mi va tivaka kumbe mi tivaka van'wana kumbexana loko ho tshama na vo hansi hi vulavula na vona hi ku hi fike njhani ka ku mi va na vana va ntlhanu mi hlupheka kumbexana hi nga kuma tinhlamulo ani loko vana un'wana a nga tsakela ku bula na hina mi n'wi tivaka a nge le ku hluphekeni kumbexana na van'wana va nga hetela va n'wi pfuna a hi ta kota ku tiva ku xivangelo ku nga va ku ri yini xi nga n'wi fikisa ka mhaka yaleyo ku nga ri ku n'wi hlekula kumbe ku hi za hi fika la se hi nga tirhisa ku na marito ya ku tswala onge tinguluve a kona swona a hi swona kambe mhaka leyi nga ka yona yeleyo ku kumbexana hi ta dyondzisana na van'wana mina loko ri mi tiva van'wana lava nga tsakelaka ku vulavula hi swona kwala moyeni va nga na swiphiqo va nge na vana vo tala na vana va ntlhanu ni fike ka xiyimo lexi hi mhaka ya leswi na leswi na leswi na swona ni lava ku pfuniwa hi ndlela leyi na liya ma swi vona kumbexana swi ta hi pfuna a ni tivi no va ku hleketeni ku kumbexana swi ta hi pfuna ku ya mahlweni kambe nongonoko lowu a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlangana na nongonoko lowu nakambe mundzuku hi ta va ka ku haxela wona thi kusuka aka Malamulele hi ku vitaniwa hi n'anga Professor Hlati se hi ta va ka hi ri kwale xivutiso lexi ni mi siyaku na xona i ku ku na huvo ya tikereke va nga kombela ku kumbexana va nga va na interview nyana kwala ka Munghana Lonene FM hi mhaka ya xikhongelo lexi va xi endlaka va lo kombela nkarhi ivi lava tin'anga va humesa mali va ku xibazani a xiti mali ya kona ku nga va ku ri kolomi ya ka va 120 loko xibazani xiti a ni tivi swi vula yi hleketeni mi ta ni byela hlulani fanele magayisa hi loyi na mahungu ya misava ya awara ya mbirhi mina na wena hi ta vuya yisa mahlweni na nongonoko lowu mundzuku mana siku lerinenani tata eJohannesburg Tembisa Alex Nafowethu ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM makombandlela eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa khensile swinene khalanga Pat Mathebula ku seriwa nkarhi eka nongonoko wa Afrika wa vulavula timhaka ti tele hakunene lawa i mahungu ya awara ya mbirhi enhlikani vayingiseri nhlangano wa Archbishop Tutu IP Trust wu lerise magqweta ya wona leswaku ya herisa mpfumelelo wa Archbishop wo pfumelela leswaku senthara yo amukela vanhu lava balekake kusuka ematikweni ya vona yele ku nga senthara ya le Marabastad ePitori ya Desmond Tutu Refugee Reception Center yi tirhisa vito ra Desmond Tutu leswi swi landza musecho lowu nga va kona etindhawini to hambanahambana to amukela vabaleki ta tiko hi swiyenge swimbirhi swa SIU na Hawks vhiki ri nga hela nhlangano lowu wu vula leswaku leswi swi ta endzhaku ka swikombiso swa migingiriko ya manyala etindhawini leti mutshamaxitulu wa nhlangano dokodela Mamphela Ramphele u vula leswaku ndzawulo ya timhaka ta xikaya yi fanele ku yima ku tirhisa vito ra Tutu esenthareni liya yi nga totiwa pende ya manyala. We are appalled by what is reported to be happening at Marabastad Refugee Center, which bears the name of Desmond Tutu. What is reported to be happening there are serious violations of human rights. And so we, as the Desmond Tutu IP Trust, we cannot be associated with the indignities and the crisis that center. Xandla xa muahlurinkulu wa khoto ya vumbiwa Mandisa Maya u kombise leswaku swa laveka leswaku